Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković Požarevac trudi se da svojim učenicima, pored teoretskog znanja koje stiču u svojim učionicama, omogući i izvođenje praktične nastave. Krajem proteklog veka učenici prehrambenog obrazovnog profila praksu su mahom obavljali u konditorskom gigantu Bambi Požarevac. Vremenom saradnja je prekinuta, ali sa dualnim obrazovanjem doći će do njene obnove, jer je Bambi u procesu akreditacije. Tako da će i prehrambeni tehničari i operatori u prehrambenoj industriji imati praktičnu nastavu, odnosno kako se zove po dualnom sistemu, učenje kroz rad u kompaniji Bambi. Kompanija Bambi se prijavila za 45 učenika po dualnom modelu, tako da je to jedna lepa vest i dobra vest za buduće učenike koji žele da upišu taj prehrambeni smer. Idete u školu i posle završene 4 godine ili 3 godine vas čekao posao. Treba napomenuti da je Bambi lider na domaćem konditorskom tržištu sa značajnim regionalnim tržišnim učešćem i jedna od 30 najuspešnijih kompanija u Srbiji i zaposlenje u ovakvoj kompaniji predstavlja pravo osveženje za kućne budžete.